Spoštovana podpredsednica, na tej seji smo govorili že o pobudi za mlade. Predsednik komisije je povedal o rezultatih na področju EFSI ja, danes govorimo o Horizonu 2020, govorimo o kohezijskih skladih. Se pravi, govorimo o orodjih, ki jih imamo na razpolago zato, da na eni strani odpravljamo revščino, zaostalost v Evropi, na drugi strani pa prav tako želimo narediti razvojni preboj na tistih mestih, kjer ima Evropa velike priložnosti. Pametna specializacija se sedaj na nek način uveljavlja po podobnih principih, kot se uveljavlja Horizon, in ko opazujemo v te rezultate in ko vidimo, da stare članice porabijo 95 Horizona, vidim, da imamo na tem področju težave. Zato z moje strani, spoštovani komisar, prošnja, da Komisija organizirano pomaga tudi novim članicam, da bodo znale aktivirati tako kohezijsko politiko kakor na drugi strani Horizon, kajti sicer se ta solidarnostni princip v Evropi ne bo uveljavil in bomo imeli v prihodnosti velike težave. Senhora Presidente, Senhor Comissário, caros colegas. Há de facto importante impacto das sinergias entre as diferentes formas de investimento europeu nas economias nacionais. É isso que faz também da política de investimento na ciência uma forma de política